Family iria ciathamirio migunda-ini ya uhindi ya waki wa reri ya SGR tauni-ini ya Mai Mahiu gicigo-ini kia umbunge kia Naivasha ikoretwo igicakaya ukia thutha wa kurio mathame migunda-ini yao miaka 3 mihituku niguo kuhe mweke waki wa reri iyo na makiheo mwihoko wa kuriho icunje cia migunda iria yahutirio. Tuko na shida, hatuna hata chakula. Ikiwa kuna usaidizi watusaidie, hata watembee huku waone ni desert. Mahali tulikuwa tunalima hakuna kitu. Serikali imenifanya kuwa mkimbizi na serikali ndiye inasaidia wakimbizi. Heri wakimbizi sababu anapatiwa hama, anapewa chakula. Juu hata vile tunakaa maisha baya na tulikuwa tunafikiria itabadilika. Miaka 3 thutha-ini thogora wa muturire ukoneka umahatiririe na njira nene, makiuga matiri matungio na ndururu ya kumateithiriria gutwarithia miturire yao na mbere. Ninapoenda kwa SGR wananirudisha kwa Hawa Land Commission. Wananiambia walilipa pesa, walishalipwa pesa. Sasa tumeenda kuangalia, wanatuambia tugoje, tutagoja mpaka lini? Amwe yao mathire ikiro cia renditu niguo gutia watho na kuhe mweke ukuria wa bururi. Grace Nyambura akiuga reri itwiritu muno hariwe kuona acungiririo guthikuria kaburi ka muthuri wake. Aliniambia nishumbue kaburi ya mzee. Na hii kaburi ilikuwa na miaka 22. Kiha kia ukinene ni uria makoretwo magiikanirio ta gatheri ka mbembe njua, makiuga gutire mundu maheaga ndeto ithiranite gatagati ka ministry ya mugunda na ruhonge rwa reri rwa guku bururi-ini. Tunaenda Aria house, wanatuambia pesa iko kwa treasury. Kama pesa zimewekwa treasury na ni zangu, nani huyu treasury ameniwekea pesa ambazo nastahili kuwa nimelipwa? Uhoro wanakinya hau makoria tongoria kaunti-ini ino maigirire na marihwo mbeca ciao iria Maugite ni mamirioni ma mbeca na iria matanyaga ni kumahotithia gutwarithia miturire yao na mbere. Shamba ilikuwa eka 10.5 na tulipoandikania ikawa 5,700,000. Walisanya yote wakaniambia ni 5,200,000. 3,470 ambazo ni pesa ninastahili kuwa ningelilipwa wakati ule. Ningĩ nĩ moritie mutongoria wa bururi ya makwetha makiuga miaka no iratiruka na ni marona ta kuri na warora kungio. Mimi natii serikali lakini serikali hawatimizi ahadi yangu. Sasa mimi nitafanyaje? Kuringana na ripoti iria twamukirite kuma kuri umwe wa atongoria ruhonge-ini rwa reri na uria uregete kugwetwo ni ati ndeto ino no irarorwo na ica ikuhi aria othe marabatara kurihwo ni magukorwo makiamukira marihi mao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.